Mwandiki Mutinika muvyani wa withia wa Indo PS Jonathan Mwekeni wa kulia ekalima kaundi ya Kitui maika tumekeni ateti na kuvuthiisya silikali nene na munwe vindani yu kamba utalo kwithiwa winga likoni ya ulei. Mweke anene andeto ile komanite na makundi ma mwaitu kuma kundu kivathukanio Kitui valawa mai atusuingili umama na thandatu aya sekana kisio kini kitili tuetina kimaendeyo na ethiwani mekwenda kutethwa ni silikali maika alikilile milati la yende kwa oyu. Onesmus Talo ni watumbanisya mauvo. Mwandiki Mutinika muvyani wa Indo silikali nene Jonathan Mwekeni wa kulia kamba maike kwenda kuingia nisoni atete kolea melati ya silikali nene. Mweke ewetaka no kambo na kwethia withi uto wiweto kwethia wingome ya ulei ene ndi mayele kolea melati ya silikali yao ino kanisi sio kambo ikwate maendeyo. Mweke awetoka bindani kala wako manama amweto lama seveti kundi baka untini ya Kitui ndi wa ward ya Kithumula kwa motonga Kitui cha udhuloni wasua kuna nganeto swingilie mwe na maana dhanda tuto akimanda cha silingi ngili maana nyanya kuikundi suno kana kwena kweyukile kio kwa timu. Ila tunakwati soko nene mono ya nyama. Na ndwala manenda ku Wambui situ masi ya meko Wambui tondo tuena mawu mengi mono Wambui na ng'ombe. Na serikali ya Asia itukoka kunenga ne vaccination Wambui sionde na malondu na ng'ombe. Na kamba mwatabua mule. Yumu kalika soko nesu atakeda ni mulele. Na vaccination mwe dozi mwe ya chanjo chu ni silingi almost silingi manaile. Esu ne capital mwa nengo ni serikali ya manaile for each cow and each goat na molea. PS Mweke iweta kana kuthukuma na silikali ya OU niko kutono tevya ukamba kwisilako kwata maendeo na awete vindani Musumbi William Ruto wende na kuvangia ndambuka ya ukamba mota atongo inimele kuthukuma kwa mweno kana ukamba ukwata maendeo. Maisha ni maku, afya ne yaku, alama umutabya mwekali kema undoano ma uiti, mume na insurance private. Mawa, kando ma family yo mawa, ne menda sibitale siya private. Mwekeni wa thuthia amweto hakutwaisya wimi wa wakwe ya nguku vala wete na mata silikali meko mmandhi ya soko vala matona kuthosya nguku sio na milati ilengi ikuwetu mbao ni silikali nene. Na umundi ni tuwete nguku ngili na mana thandatu. Ayipe na muradi kono Kitui tu nenga ni mbui ngilinya. Total value 60 million Kenya shillings. Mwenengo ni serikali ino molea ya William Ruto. Ya mutezi ya kamba, kana moto wa maisha menu mbe na muso mediasiana na mwe kaletange malikite ndene ya serikali. PS ya tamaniti na ndongo ingi kumabaka untini ya Kitui nila siendeana kukonea malebe mbaya mukamba kuthukuma na silikali ya OU. Na tuwako ya ndongo inaitu, maloloengo, mabenge ya musimbe, nekana poteze kenteni ya silikali. Kwa atile mwekeo, atulike katika serikali. Kauna watu wanyako tezeka. Kauna watu wanyako wanyaka lelu wa alami. Paka uniduzeko na lelu wa alami. Kimone na tinga. Kauna watu wanyako wanyaka transformer. Paka undulai transformer. Kauna watu wanyako wanyaka munanga. Paka undulai jo. Baikinju. Adumaitu. Lulu mwekeo lubeye na ukotupi. Tumu kwade kwoko, tukwade silikali. Hamweto na manemele sio tanu echina wa kukwatu kwako kuisla weine wangu kuvala mienda matelewe kukwata stima na kibu na wakana kutua isi wei wangu kuvate madhina. Kitu kwendo hizi wanzetu teleto kwa kwe ya kuku muno capacity building. Capacity building ita hizi o muno. Kitu kwenda market ya nguku ni kanato ya kukane na mindu men. Nundo uto atangela mna na ndoasu. Nitobe na wangu kwa binda yetu kete kupete siana skulu tupata kana koko ngaliko mana koko kungi nguku natoa kwa mane yaunze ya nitobe na nondo tuisi ondonge na toiba antu wangi tutonyo kutoa nguku situ Dili vote ya Vlingwa Muvomo Tongoi TV Neta Onesmus Chalo.